Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah bong-bong mawani yang mempunyai pola pemasetan dunia pemasalah taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi puang salawakin niya pasalamakin rangiya pabarakakin masari pangruka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya basiqal yadaini bil 'atiyah ya man idha rufi'at ilayya kuful 'abdi kafa. Puang patabon wangi ala bonna sabab pabere tandrigalka. Puang terima ini parilau na tempat taraka ini dua ini mana marilau. Ya man tanazzala fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah an yakuna lahu fiha nadha'ir wa ashbah. Puang mapancing sana niya sifasi wagna ular ya sang ya sitangar niya sinrubangan. Ya man tafawwada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu ala siwa. Puang matun kaki yang disipa radakan niya sipa kadange. Puang dekagar niya dingriya puang mapuran niya marilau tolong sangadin aku mibawang dia neta. Ya man istanada ladamu ila qudratihi al-qayyumiyyah wa arshada bi fadlihi man istawshadahu astandab. Puang naon rayita mapesona siya faulesi matana nasabana tehuan ipalapirna tawmin nawi apatirwa. Nas'aluka Allahumma bi'anwarika al-qudsiyah allati yazahat min dhulumati syakki duja kian nawir ya palapirna tawang nasabata jang apatirwata ya palasan ipatam kapana abatabatangi wa natawassalu ilayka bi syarafid dhatil muhammadiyah nariya lanatukan law risala jatafang nasabah fanabirna pamurukam Muhammad wa man huwa akhirul anbiya bisuratihi wa awwaluhum bima'na. Dari macam kurangnya risese nailangnya pamulangnya risese na hakikiyah wa bi alihi kawakib yang